koborni kata bichongrangko poreatenga. Jisu Kristuni anchengna janggitangko onchakani gemban Prime Minister Good Friday ni salo gisuk rataya. Good Friday ni salo Meghalaya ni dalgaparang namaskani ko paragatoka. Meghalaya adoko literacy rate bapura skia mangaparang soskubunga person ni gita tungtokaha ni Education Minister paragata. LPG arogapan petroleum ni busturangko black badanggaparang ni kosako sasyon China mamong ni gietaha. Daw chigumagaba koborang. Good Friday ni salan Jisu Kristo ni papirang na antang ni janggi ko onchakaha ni gisigra ni salo nga ni Prime Minister Narendra Modi aganangha. Social media o Prime Minister ya salan mandirang na tumtumani ko kasa chakirkani ko kimawat krike milie nang remedungani ko onchina biyan baksana namaskani ko ba onangha. Meghalaya adok ni dalgaparang Good Friday ni namaskani ko onatan maksana Jisu Kristo ni janggi onchakani kasa chakani aro kimawatani kamchatani ko nipilate namao janggi tangchi na didiani ko nangaha. Deputy Chief Minister Shri Snyawalang Dar yasalan mandirang na antang ko onatao janggi tanggapong na sungsal baksa mili nang reme kimawat krike janggi tang na gata misoka ni aganangaha. Minister Shri Wildlife Kami Shila 초창 기자가 가사니 아로당 느끼 오나니 감차타니코 송동이가 만들랑코 아가니 가사니 아로 미니 낭르마니 라마코 리치나 디디아니코 낭하 미니스터 श्री Sanbor Shulai Good Friday na Jisu Kristo ni janggi onchakaha ane Gisigrani salunga ne aro mandirangko chakchigapa ongna kasa chakapa aro bibiragapa onge salantiyo janggi tanggapa ongna nanga ne aganangaha. Good Friday ko East Chandigarh Hills District ni Catholic Church o Maniani ko dakangaha, Biani ko aro Thomani ko Good Shepherd School ni ningao dakangaha. Ya school no kara Late Rumbai Paris nibakan wa aro ya ko reka machot sangkuja ane paragataha. Ya Thomani o banga bibiragaparang bisalang aro dalgaparang bakurangaha. Jisu Kristo ni chisolo datkapani chingeta yasalo bangaan baragisengko gantokaha. Yasalan Jisu Kristo ni mandirang ni janggirangko jokwatna geta antang ni janggiko onchakani gisigrani salunga aruyan Christian bebe ragaparang na rumtalgapa salunga ne aganangaha. Good Friday ko turani Sacred Heart Shrine o maniangani ko dakaha Yano bangla mandirangan tumdaki Jisu Kristo ni chisolo si chakani ko gisigrae maniani ko dakangaha. Ya manianio bibiragapa mandirang Jisu Kristo ni duk chakani ko nipilate aro antangtang ni gisuko Jisu Kristo ni chakatlanina tarisochina aganangha. Holy Mass ko Reverend Andrew R. Marag Turani Bishop taktelangaha. Department ni geta nipul thayani rangko dakanio Meghalaya ni literacy rate jeko naganode Meghalaya puras kia dongani soskubri person ni geta bari dapaha ni aganangha adoko puras kia donganio chugumuk chusokupong na geta pangjainaha ni agan napataha adoko soskubunga person gapna geta sakhajal kholachi chetni geta mandirangko puras kia dongatna nangdapaha ni janabataha Dao April kholachi bunga tarikuni mandirangna poraina sena jotna aro chandamanirangko skiyotna nisan ko duni campaign rangko ongatna bachingnok ne aganangha ne sa tarikuni skiparangna getal dolmaha ko gnok ni minister paragatangha unbaksana school ni dingtang kamrang jikai toilet rang aro jabol kalchakani biaprangko ke onna kamrangko kae namdapani ko rabana joton kaangen enne aganangha Special Intensive Revision ko Ragachina aro ST Order Research School sotpunga ko daridapchina geta molanirango dakchakpachina VGP ni State President Rukman Moman ko Confederation of Meghalaya Social Organization ni member rang grongaha yan plak political party ranguna sokatani geta jakhudiani ba unga ane chairman Roy Kupar Simlem aganangaha. Wamangni gulniani sumayo memorandum ko ba uneha. Wamangni mulani rangu pangchake kamrangko tharakin kaayon China aro jatni namgunina jakudi China organization ni didiangaha. LPG aro petroleum ni bosturang bonchangna kenja gokja China aro black
badung na China gita mamong surkari magragataha. Jimangan LPG aro petroleum ni bosurangko dam batte badunginga umangi ko sako sastion China aro rakin ni rok China adokkurangko aro Union Territory rangko mamong geetaha. Asong LPG aro petrol rang bonchangin ini kenja kokat kepa khoborangko social media gita kepating keparang Bangingani gemen semsakna geta nanga ini petroleum ni secretary Dr. Niraj Mittal wiataha. Endaki wi sheta tinggi parangko nirik kianggen aru mamangko niyamu pangchake sastiko nanggen. Tau depet asongo chiunga getan petrol diesel aro LPG rang dongkuingani gemen darang ba kenjagok na nangjawa ini ministeroni kadongataha. Mausyad aro jintarong songni dilgeparang Maurungken ni MLA Sri Havingstone Karpran ni dakchakani ko matne army aro asong songdonggepa belbenanggepa mandirangko groni aako Mausyad East Khasi Hills o Niamgri rasrekani bidingo jakudi China agan gurkangaha. Unbaksana military rangni gate gurkango dukongbe songni mandirangba namne kijani ko mesokangaha. Ya obostani bidingo revenue department ni geta nipulani ko dakanginga aro district ni Ketaba ni pelani ko dakangya aro district registration rang ni report rang ko singingani ko dakinga ni official rang palagataha. Ya obostani bidungo name dake jakku di China aro wajolo donggepa mandirang na thomani ko jarik China aro noksao donggemen geta tik-tak simari rang ko saleon China Sri Karpran aganangaha. Meghalaya Board of School Education Ambos ni SSLC Class 10 result ko April Janias ni tarik premich isabajiyo rango paragatken. Official website rango Chakhali sakantikon online ni suna matgen aro result ni booklet rangko ba download kana matgen. Tura aro Shillong ni Ambos office rango result rangko mesokat jawa. Dali koborang yasan sakantikon metela